uyu ntabwo bamusubiza inyuma batanamupfutse byibuze. It doesn't make sense. Uyarababaye pe. Yewe nambwire ikigo nderabuzima kiwabo ndakwereka icyo ndi bukore. Ninde muntu wo muri family uri kumwe nawe? Ufite imyaka ingahe? Imyaka 18. Uri kumwe nande aho ngaho? Mukuru wanjye. Mukuru wanjye. Abana jokora basikama kuba mu yutinga. Ko mu myutize mwa masemwe mutega kumudikta. Afite umuntu uri kumudikta nabikubwiye. Niko? Karame. Ko muri kumyutinga bite byanyu? Kwa tujya gushyiramo volume. Ndabaza kubera iki mudasha umwabuzana mufata ideni kugira ngo muvuze uwo mwana wanyu? Kwaramuvuje ariko birakomeye. Bikomeye gute? Ko twaramuvuje cyane yari yarababaye cyane bimaze igihe kinini. Ariko ari kugenda akira. Kwa muganga bababwira iki? Kubera iki mudamujyana kwa muganga bakapfuka cyangwa barapfutse barapfutse? Kubera yuko ntago ngo kumupfuka byari gukunda. Kumudoda. Ari ibintu bamushyiriyemo n'ibitambaro kugira ngo yegerane. Babishyiramo rero kubera ubushobozi bukeya ariko aza koroherwa turagenda. Musubire kwa muganga musubiye babwira iki? Hari ibintu bamushyiragamo bitaga amameshi. Ariko nyine kubera yuko nta bwishingizi dufite twaje kuvamo ubu tumusigiraho za nyirabarasanya n'ibindi turavanga imiti ariko ari koroherwa. Oya hanyuma ndashaka kubaza kwa muganga ngo babasajye 70,000 mwabuze abaturanyi muguriza niba nta nayo mufite mukaguza ariko mukavuza umuntu? Ese ni polisi? Ninde? Ngo bambariza ikigo nderabuzima yagize ikibazo umuntu aramugonga aranagenda. Ubwo rero icyuma cy'igare cyaramushwanyuje twaravuje. Ubwo rero amafaranga yaje kudushiraho none yacuruzaga ibisheke. Inkuru zibaye ebyiri. Akabano kari imiti kabano ntago ibintu bikunda mani wavuye muri izo negativity turimo. Hanyuma ikigo nderabuzima mwagiyeho ni ikihe? Twagiye Mushenge. Ariko bamuvuza twabonye n'umuntu mutuvuriza amafaranga yashize abantu bajya baza kwishyura. Hari abagiye Mushenge kwishyura. Hari abajya Mushenge kwishyura? Bajya baza bakishyurira abantu badafite ubushobozi. Nabo baramwishyurira? Nibo badufashije kugira ngo bajye bamushyiramo ibyo bintu numvaga babyita menshi. No ubona arimo koroherwa se? Ari koroherwa kuko bibaza igihe kinini ni nk'amezi 6. Ariko yaranakize ubundi cyari cyarashwanyutse cyane ku buryo ngo mbere waharebaga. Ubu ngubu turashima Imana. Ubu ngubu barimo koroherwa? Ubu ari koroherwa ahubwo ni ukuri ntabwo nkuzi ari kumera Imana icubahiro. Bari bavuze yuko bizafata ngo no mu mutsi ngo ntagende ariko ubu ngubu aragenda ariko nuko nyine kijya gisa nk'igishwanyuka kikazamo amazi tugashiramo imiti ya Kinyarwanda ariko twirinda kwishiramo hagati. Ariko yarakize. Mukomeze noneho niba mujyana kwa muganga bakabasaba amafaranga ukabona basabye amafaranga ikibazo ntikizaba amafaranga. Nimusubira Mushenge bagasaba amafaranga mutayafite ntimuzatume batabavura muzaduhamagare sibyo? Ntabwo twasubirayo. Kubera iki? Kubera
yuko kubera yuko nta mafaranga twari dufite no kugira ngo tuvemo n'uwo muntu waje yatangaga amata n'ibiryo aratwishurira, ariko kubera ukuntu kimeze twahamagaye umuntu uje umuvura aratubwira ngo nitubare ubushobozi ngo hari ukuntu ngo kubera bari mu rugo ngo baragenda bakacoza. Ubu rero ntabwo duheruka kucyojesha. Okay, bisaba amafaranga ngahe? Urumva kuva iwacu tugera imashini na amafaranga kuri ku gare, uko tugenda ku gare kuko ndamupfuka tukajya ku gare ni nk'igihumbi. Ni nk'igihumbi? Noneho bakamwogesha kubera yuko nta mituweli dufite, mudugudu ntabwo araduha iciciro. Muzamutubwire. Mudugudu ntarabaha iciciro? Ntabwo mudugudu duhora tujyayo kubera yuko Ivona acuruza ibisheke kandi twari kuzagura mituweli. Nanjye narabyaye ariko umugabo arapfa mita niyizira mu rugo. Ubwo rero kugira ngo tubone mituweli ni ikibazo. Okay, ngiye kubagurira mituweli, sibyo? Hanyuma ngiye no kwa amafaranga kujya kucyogesha. Yego. Byose hamwe biratwara ngahe? Kucyogesha nakubwira nonaha aba nkubeshya mu. Muri bangahe mu rugo? Iwanyu muri bangahe? Mu rugo hari turi abantu Samuel, turi abantu 8 ashizemo n'abana banje babiri. Kubera yuko nabo wangirira neza ukangurira. Ubwo mwese muri abantu 8? Yego. God, imituweli ni 3,000. Ni 3 kabyara. Okay. Hanyuma okay guys. Okay, nimero iri muri mobile money yimbwire. Muhaje muri nyandike muri comment hano. Ni Yvonne. Okay guys, okay mwandike nimero ni okay ubwo umunani ni 30. Okay guys, hari ni 078 079 3 7 9 6 Haje umuntu yenyerekera muri comment 079 3 mwayanditse 7 Okay, amazina ariho ninde? Ni Ingabire Yvonne. Okay guys, amazina ni Ingabire Yvonne. Guys, let's do this. Basi hagira umuntu ugura mituweli, hagira umuntu ushyira amafaranga y'izi mituweli please. Hagira umuntu ugura amafaranga y'izi mituweli ndabasabye. Kitegereza ugiye kubona amafaranga arakugeraho. Ingabire Yvonne ngiyo ni. Utuye ngo tuzagusura. Nzahakubwira uzansura nanjye nzabasura. Turaturanye. Tuzagusura turahinga. Hari umurima nahinzemo nzagusura nkuzanire ibisheke. Urakoze cyane, uzanzanira agasheke ngakunda. Uzanzanire n'ibigori. Imana iguha ubahe uri Imana n'ukuri. Yvonne muraziranye? Oya Yvonne ntago tuziranye ariko waranzi. Okay guys, uretse gato guys, urumva bamusajye mu 70. Bro, uyu mwana ngewe ndebye igisebe cy'uyu umwana yarangiritse cyane. Yarangiritse pe. Yarakize inkovu ariko mwimbere urumva ko ntago yigeze akira. So, niba hari umuntu hano wamaze kubikora guys, andika amafaranga hasi muri comment. Andikamo icyo ukoze kuri iyo nimero ababasha kuyikoraho bayikoreho kabisa. First of all, niba ari umuntu wafata 30,000 akagurira umuryango mituweli, please let's do this together. Wowe ureba kuri telefone niba ari umuntu wohereje amafaranga, bagiye kohereza amafaranga. Usika avuga icyongereza. Umukuye. Avuga icyongereza. Iwacu heza, thank you so much, wohereje 40. Aha, undi. Mugumeho gato. Yego. Gusubira. Bafite gusubira ku bitaro. Umukuye Gazi wamaze kubikora mbwire. Okay,
Guys, urumva ntabwo ari no kuri pano umuntu umara kohereza ambwira abyandike muri comment please. Hagira umuntu wongera gushyiramo nimero. Umuntu yongere ashyiremo nimero.